Sang Arjuna raris nyembah gih nemangkin carita yang titiang itu Sang Arjuna risa jeruning itu melepar tapu baratu ngararis nyembah mangubati ya buah pada Sang Hyang Indra dua moli yang buat semah pangubakti itu Sang Arjuna wantah jemajeng ring-linggih buk padan itu betara kinere dulur pianunas maadu disampuni puput ngaturang semah pangubakti ngelantur mapinunas nemangkin itu Sang Arjuna sing paduka batara manut kadidakin semah pangubakti itu Sang Arjuna singgih pidaking mamita ngelugero titiang aratu buk padan paduka batara manawagan doa madak batara sanu makedoh sara pisan ngapada itiang nangeh aratu dumadak dumadik mapus wicu angan palungup aratu ngicen itiang warno gerakan siduraris angan palungup padan paduka batara ngicen waru nugrah ring sikian titiangi senjata dewat luwe ring sikian titiangi marupu sejatuh sami dahating utamu Arjuna apa karana
Iwauni puput kadya sampunika aturi desang Arjuna nyawis raris ide bataru itu duh cening sang Arjuna abuh nyenane makade cening nadir cening Nuana sanjato neluwe dong dadi cening mapi kayun nuna senjata dewato aniluwe nah tegarang datayang tekining paku duara ado gunan iaku buat pisarat idewu buku begitu dadi membalik kayun idewune sing jadu gunan senjata ane sakti jening wire jening subuh paraga karena kita raos nirne jening sewireh jening subuh madan paraga jening manyiadaya dekat main Tiano putus asing-asing jakmuni ani subomadan paraga tua side mas adu ajeng kalawan ning bapuri sedroning swarga luka denyen udang keningi subuh maraku putus manggil ketamane jiwa nah buin len ketekining cening sangar yang dibuat mak jiwa parimanani diuni subuh ane madan putus baratnya melajani buatang alih nah jening sang Arjuna nejangnya tuh buat pewarak papuni ane tiosan lan nejani buatlah langgangin iadap dan obat manahang bapu cening subuh nyenane madan tasak-tasaking semati paling melah lajerang nejami cening matu pikayu nesu jadi
utamu mah ketungtunging tetujuan nyentuh jening Ani Sujati terus ning kasentosan budi teu Ani Uladia singe betara yang ulun diwangi maneg sabdan ide batarin nemangkin kecawis antuk ide sang Arjuna nawegang pisan di tiang araku bupadan paduka batare santos sebuadang tiadiang wenten pewarah kadya sampunike saking angan palungguh aratu singgih sani mangkin santusuni jagelungsur di tiang aratu mangir tiang mangdo jagat rayu manuting risa jroning tetujuan dewek di tiang aratu mangde paraside ngarti jagat terang arju dan amri sukane awak maning mangdenik pedewekan di tiang setatel aja nenten jeparaside ma pemerih ninihin jagati dokadi dewa tengluwe napisane mokade banget di tiang nunas walu nugerak anangan palungguh aratu mau sanedoh pare dewe pitiangi nyamen pade inggian pare wadah diwatene